please. Yes, both cars are mine. I kao da si iz Engleske. Ja. Oh my god. Da sam ti živjela u Amerika. In America? Te onda sam ti došla, nisam ti dugo bila. Je, kako se ono kaže? I onda sam ti malo zaboravila hrvatski. Ali inače ga tečno pričam. Kamen ostaje. Pazi da ne bi taj kamen završio. Glavno pravilo za danas. Tu iti ne. U kanal iti ne. Jesi spremna? Di si ona rekla, di se ne smije? Tu iti ne. U kanal iti ne. Dragi moji pratitelji, dobrodošli u još jedan vlog. Danas se nalazimo na poligonu u stazi, driftamo. Nisam dugo vozila drift auto. Mislila sam da će biti lošije nego što je, ali spada da sam ok. Došla sam tu trenirati, još uvijek moram naučiti osnove kao što su tranzicija, tako da je ovo idealan poligon za takvo što. Inače, brze majice... Stani, okreni se prema meni. Spasio sam. Ajme majko. Inače, brze majice su uskoro dostupne na mom webshopu. Budem vas obavijestila kad budu. I to je to, a ja se idem truditi da postanem brza. Danas ovdje nalazimo sa Markom Brdekom i njegovom ekipom. Ne znam di su, tu su svuda. Tako da ću žicat isto Marka da me malo nauči vozit. Možda padne i koji, uvijek zaboravim kako se to zove kad dvojica voze. Duet. Možda padne i koji duet. Idem ja vozit. Ide vozit. Kaže moraš stisnut pojas tako da ti sise na leđa izađu. A ja ih nemam, kako onda? Nije to ništa, samo gas! Moj prvi kvar, izdržam je najduže auto od svih. Mišo, gledam, kaj sam udarala u mlaku vode, ne kužim. Ono sam odjednom voda po staklu. Udarala u mlaku vode, ne kužim. A, nisam školovala. To ti je ovaj tredak. Pukla ti je posuda. Gledaj, rasvjetala se. Ako neko ima killer s posudom, možemo riješiti. Molim vas, riješite mi killer. Ako ima killer, neko može. A uvijek je pratim, sad je nisam, malo sam se Tu se zaigrala. jako zagrijavaju auti, bar moj isto, tak da nije već. Ali znaš šta je problem? Mi nemamo killer. Steli eksplodila killer sad, ovi malo prije Kako sam u kanalu. znači, doslovno svaki put gledam temperaturu i sad sam se zaigrala i zapravo sam dosta dugo vozila. Ja tužna. Ja nemala killer. Slušamo, gospodin, što se dešava? Nema killera još uvijek. Još imamo jednu nadu.
Ako ne, idemo na kupanje. 2 hours later. Stela je. Bok. Vezano za killere, evo dobila sam broj. Pa jel imate vi to ili nemate? Top. I toga ne moram ih ni kupit, nek će mi dati. Ne znam rade, ali... Ne kaže neće prodavati jer to su neki bili skidani, stavljeni, nemam pojma, ali kao svi tri su radili. Žvakulo bi. Hoću. Mi smo Gas, ti nikada nećeš biti Gas. A ti si Gas čim gledaš ovaj vlog. Kad te vidim kako klizi nova S-klasa. Killeri, gledao mi je i puža, Robi. Znam. Rekao ti dam ti puža i par pauka. Jedan? Pokloni. Jesi sve uzela šta ima? Da, sve. Kažu on meni nosi sve. Da, hvala svima koji mi uskoče oko auta jer ja sam tu ko pala s Marsa, nisam ozbiljno u driftu i nisam znala kaj se sve tu može događati, tako da ovo mi je auto isključivo za trening, sjedi, vozi, razbija i dok ide, ali evo hvala dečkima što su uskočili i što mi pomažu dok nisam još ozbiljno u tome i dok ne okupim neki svoj tim ljudi. Mislim da smo uspjeli. Naravno, Koman je sve riješio ko drugi. Dao je sve od sebe. Ali sam mu dobro, bolja sam sad. Mi trepavica ispala. Nemoj napraviti sranje. Ajde da se ja provozam kako spada danas.
bolesno. Stalno misliš da će se svaki čas zabiti, ja ne kužim. Bok ljudi, ja sam Stela, ja imam problem. Ne radi mi lijeva strana, potrgana je harmonika i onda moram ovako puštat pjesme i svirat samo desnu. Znači ni basa. Da. Ekipa gore gleda. A malo su zakasnili. Malo se zakao. Morate platiti. Morate platiti za ovo. Pošaljite ko aviončić. Sad ćemo doći. Ovo je čisto. Života ja bi dao za Ljiljanu, sve što sam od života ja bi dao za Ljiljanu. A znaš, Oni nikad ja jedno znamo. Daj reci šta sam rekao. Zajebavam se, ajde. Češ, reci šta sam rekao. Šta je rekao? Ok, ajde ovu sad fakat znate. Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je, nikog nema, koga znam. Ej sudbino, moja prokleta. Ja nema više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Hvala što ste bili u mom vlogu. Hvala što si ti nama svirala privatni koncert. Molim.